Ma da, pa to je i teško se kvalificirati za većinu ljudi, ali teško je to sve i koliko razumijem i financijski podnijet, to je, jesi imao nekakvu pomoć sponzora lokalnih? Ba to je sad opet jedna velika tema koja se otvara, te financije, znaš, Jer ti se oprosti baviš se 3 sporta. Sama oprema za 3 sporta je puno skuplja od jednog sporta. Imaš ljudi koji možda ne znaju, Hvar je, mislim, možemo reći mali otok, uzak otok, ti imaš jednu cestu po kojoj treniraš praktički, koliko znam nema bazena, sve je na tebi. Pričao sam nedavno s tu jednim gospodinom Bulumom, biciklistom, Ante, njegov sin je bio biciklist, nema kluba, nemaš tu podršku, moraš ići u Split ili u njegovom slučaju Zadar i tako dalje. Ma dobro sad. Znači, tražimo rješenja, ne probleme, ali to ti je to. Tako da, sad ako ćemo odvojiti ovo pitanje, prvo financije, ja sam to sebi još davnih dana kad sam krenuo kalkulirati koliko to mene košta. I nisu to male cifre. Ali na momentu sam shvatio, čekaj, ja imam 2 opcije. Ostati na otoku, raditi ko konj i staviti sa strane neke novce, da bi na kraju sezone sebi kupio auto od 60.000 eura, primjer, jel? Jer takvi na Hvaru, ali što se bave ugostiteljstvom imaju najmanje auto od 60.000 eura. Ili ne radi toliko, uze sebi malo više slobodnog vremena, u financiranju svega toga uračunat ću i plaću koju ću dati nekome da radi nešto što bi ja trebao raditi. I na kraju sezone neću imati auto od 60.000 eura, ali ću imati i ogromno iskustvo, putovanja, avanture i na kraju krajeva to auto će za 10-15 godina završiti u staro željezo, a moje Havaje i Kovane i Tajlande će mi ostati meni dugo, a još ću ja to prepričavati svojoj dici i tako dalje. Tako da po meni se isplati jedno kraju bolaj. Tako da financijski teško je ponekad, kad ti treba nešto i kad gledaš i tražiš, sam ti rekao, tražiš rješenje i nisam sve što sam svu opremu i putovanja sam dobio pomoć često. Jedna od najvećih nagrada je zapravo mi je bila da u momentu je sama turistička zajednica Hvar je došla kod mene pita da li mi šta treba. Znači, nisam ja jer, znaš, staviti se u situaciju, sad imaš, spomenuo si Buluma, mlad dečko, perspektivan, talentiran, dajte njemu šta ćete menem starom konju od 39 godina dati nešto za moje Havaje, to je glupost. Međutim, oni su sami došli prvi put i rekli su ne, ti predstavljaš Hvar, puno ljudi čulo za tebe, nosiš ime Hvar na svom dresu, imaš pravo da ti mi damo ruku. Tako da je to krenula ta suradnja i to me malo ohrabrilo da pokuca na još koja vrata, pa se tu sad u zadnjih par godina uključi Hotel Maslina u Starigrad. Svaka čast. I još nekoliko sponzora. Dosta godina sam si bio pomogao tako da sam napravio kao neki billboard koji se zvao Hvar Power of Motion i tu sam ubacio sve ove male lokalne kafiće, restorane, ko svakoga bi došao, rekao daj nešto, pa ćeš biti tu, pa ću te ja kao promovirati. I to je nevjerojatno kako sam zapravo naletio na želju ljudi. Znači, niko nije, bar se meni učinila, mislim da nije, niko nije zavrtio očima i rekao, šta ćeš mi ti sad zeza s tim, nema, zapravo kod svakoga sam osjetio da mi je dao od srca. I to sam isto više puta pokušao prenijeti i tim mlađim generacijama, znači tom Vinkotu, na primjer, znači nemojte tražiti probleme, nego rješenje postoji, znači ljudi ti stvarno hoće dati, ako si talentiran, ako imaš, ne moraš samo biti u sportu, možeš biti i slikar ili bilo šta, ali ako osjećaš da imaš neki talent, a živiš na otoku, ima rješenja, ne moraš ići sad živjeti u Beč zato što sviraš violinu i ako nisi u Beču nećeš napraviti neku karijeru, stvarno se može i ljudi su željni pomoći ako prepoznaju, ako si iskren i prepoznaju taj tvoj talent. I ima u Hvaru, hvala Bogu, tih restorana, kafića, to ima nešto novaca na kraju sezone što ljudi zarade i imao sam tu sliču da sam pokucao na prava vrata i ne puno, ali tipa ljudi bi mi dali po par stotina eura, ali to su na kraju skupi, znaš, to ti jako puno znači u ovom momentu.
Pa kako ne, sviđa mi se ovo kako govoriš, kako ne tražiš probleme, već rješenje. Sviđa mi se da možeš uspjeti i na Hvaru, a ne samo u Beču i bilo kojem velikom gradu. To je mentalitet koji dovodi u konačnici do rezultata. Jer najlakše je sjesti kukat. Kad pogledaš šta sve nemaš, nemoj ni pokušavati. Tako da veliko poštovanje i svaka čast svima koji su pomagali u tome.